أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ساریاں تعریفاں اللہ پاک دی ذات پاک دیاں نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے بے شمار درود و سلام دے بعد قرآن پاک دی آیت دا کچھ حصہ میں تواڈے سامنے اللہ دی توفیق دے نال تلاوت کیتا ہے. اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب رحمان نے ارشاد فرمایا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ پاک دوست نے انہاں لوکاں دے جڑے لوگ ایمان والے نے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ پاک جنہاں نو اپنا دوست بنا لیندے نے اور جنہاں نصیباں والیاں دے نال اپنی دوستی پا لیندے نے انہاں نال کی سلوک کردے نے. یخرجہم من الظلمات الی النور. انہاں نو ہنیریاں وچوں کڈ کے روشنی والا اور چانن والا اللہ پاک لے اوندے نے. سبحان اللہ. سامعین محترم، برادران معظم، اتنی شدید گرمی دے اندر مسلمان انسان دا اللہ دے حکم دی تعمیل دے اندر آنا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے فرمان دی تعمیل دے اندر آنا اور اللہ دے حکم نو بجا لانا اور اللہ دے حکم دی تعمیل کردیاں ہویاں اور نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت پاک تے عمل کردیاں ہویاں اللہ دے گھر داخل ہونا اور اللہ دے گھر جا کے بہنا اور خطبہ سننا اور بڑی توجہ دے نال خطبے نو سننا اور کسی قسم دی حرکت نہ کرنا. ایسی حرکت جی دے نال ثواب بھی فرق آئے، نیکیاں ہی فرق آئے، اجر دے اندر فرق آئے، یا اللہ دی ناراضگی آئے یا نبی علیہ السلام دے طریقے دی مخالفت ہو جائے. ایسی حرکت نہ کرنا. بڑی توجہ دے نال جیڑا بندہ خطبہ سندا ہے بڑے دھیان دے نال اللہ رب رحمان دے کلام نو سندا ہے اور بڑی توجہ دے نال نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے فرمان پاک نو سندا ہے. اللہ انہوں اجر انہا عطا فرما دے نے کہ ہفتے دے اندر جیڑیاں چھوٹیاں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہوئیاں ہوندیاں نے نا اللہ کریم انہاں ساریاں غلطیاں نو معاف فرما دے دے. یہ اللہ پاک دی کتنی بڑی رحمت ہے اور کتنا بڑا اللہ دا احسان ہے. اور پھر دیکھو مالک نے نبی علیہ السلام دی امت تو کتنے بڑے احسانات فرمائے نے. جمعہ دا دن بھی اللہ دی بہت بڑی ایک نعمت ہے. عید الاضحیٰ دا دن بڑی اللہ دی نعمت اور عید الفطر دا دن اللہ دی بہت بڑی نعمت.
اور رمضان بہت بڑی اللہ دی نعمت، ربیع الاول دا مہینہ بہت بڑی اللہ دی نعمت، اور محرم دا مہینہ بہت بڑی اللہ دی نعمت، اور قرآن پاک اللہ دی بہت بڑی نعمت، مکہ المکرمہ اور مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ المنورہ بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان ساریاں نعمتاں دے وچوں یعنی قدر والی رات یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ پر تسی ایک گل یاد رکھیا جے، ساری کائنات وچوں، سارے جہان وچوں، سارے جگ وچوں، ساری دنیا وچوں زمین و آسمان دے نالوں زیادہ اگر سب تو بڑی کوئی نعمت ہے، اس نعمت دا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی ہے، سونا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، نبی علیہ السلام دی اطاعت اور فرما برداری کرن دے نال اللہ دی دوستی نصیب ہوندی، اللہ دی محبت، اللہ دا پیار نصیب ہوندا ہے۔ اللہ جی نال پھر محبت پا لیندے نے۔ حدیث قرآن پاک دی ہے تے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام اعلان فرما دیو اپنی سچی، سچی، اچھی، پیاری، انوکھی، نرالی، بے مثال، با کمال، لاجواب اور ہر وقت ستھری تے صاف زبان وچوں اعلان فرما دے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے حبیب علیہ السلام اعلان فرما دیو، لوگو اگر چاہتے ہو اللہ ساڈے نال محبت کرے، اللہ ساڈے نال پیار کرے، اللہ سانو اپنا بنا لین، اللہ ساڈے تے راضی ہو جان، اللہ ساڈے تے خوش ہو جان، ساڈے لی رحمتاں دے دروازے کھول دین، اللہ ساڈے تے کرم فرمان، اللہ دی ساڈے تے نظر کرم ہو جائے، او دا کوئی سبب ہے، فاتبعونی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرو، میرا ادب کرو، میرا احترام کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آنکھیں لگ جاؤ، کہنا مان لو، ادب کرو، عزت کرو، توقیر کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، یحببکم اللہ۔ جدو تسی زمین تے فرمایا میرے نبی کریم نال پیار کرو گے، میں رب العالمین تواڈے نال عرش برین تے محبت فرماواں گا۔ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال محبت فرمان گے۔ پھر ایتھے ہی بس نہیں، صرف محبت ہی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دیاں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دین گے۔ کیوں؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ غفور بھی بڑے نے، اللہ رحیم بھی بڑے نے۔ نبی علیہ السلام دی اطاعت اور فرما برداری، یہ اللہ دی دوستی ملدی ہے، یہ اللہ دا پیار ملدا ہے، یہ اللہ دی محبت نصیب ہوندی ہے۔ کہ بابا جی عبدالستار صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات کر گئے، عبدالستارہ عالی شانہ۔ بابا جی عبدالستار صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیسا جملہ لکھیا ہے، عبدالستارہ عالی شانہ تے کل مراداں پاویں، جے اس در دے کمیاں اندر، جے سونے دے کمیاں غلاماں نوکراں خادمت، جے اس در دے کمیاں اندر تو بھی لکھیا جاویں، وقت حساب نہ چڑکا کھاویں تے دور نہ کیتا جاویں، جنت حورا ملک سلامی جت وال نظر اٹھاویں، جے کر چاویں برخرداری۔ پروانیوں گل سنیا جے، اور یادگار پیپر
मिल वाले हो ध्यान नाल सुनना जरा अल्लाह दे घर में आने वाले हो जेकर चावे बरखरदारी ते जन्नत दरजा आली अदबों जान अखियां दा सुरमा खाक मदीने वाली। बाबा जी अब्दुस्तार साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने मोती परो दी तेरे मैं सदके जावा कितने वो प्यारे और कितने अच्छे लोग सन। कि मेरे अजीजों और मेरे भाइयों मैं जी बात तुहाडे गोश गुजार कर रहा हूँ कि अल्लाह सुबहानहू व तआला दी जात पाक ने नबी अलैहिस्सलाम दी अतात करने वाले नू अपना दोस्त आखिया, अपना दोस्त आखिया। और जरा दोस्त लफ्ज़ है ना सुनन में बड़ा सौखा है, बोलने च बड़ा सौखा है, लिखने च बड़ा सौखा है, पढ़ने च बड़ा सौखा है। और मेरे दोस्तों छापन दे अंदर प्रेस ते छापन दे अंदर बड़ा सौखा है, मगर ये दोस्त जड़ा लफ्ज़ है दाल वा सीन ते, दाल वा सीन ते, फिर सुन लो दाल तो मुराद दयानतदार होए, वाह तो मुराद वफादार होए। सुनना जरा दाल तो मुराद अल्लाह दी तौहीद दा दयानतदार होए, तौहीद दे अंदर राई दे दाने बराबर शिरक ना करे। वाह तो मुराद नबी अलैहिस्सलाम दा वफादार होए, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे नाल राई दे दाने दे बराबर बेवफाई ना करे। सीन तो मुराद सच्चा होए, सच बोले, हक बोले, हक दी गल करे, सच दी गल करे। और मेरे दोस्तों ध्यान नाल सुनना जरा, ते तो मुराद अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम दा ताबेदार होए। जदों इहो जिहा ताबेदार होएगा फिर जन्नत दा हकदार होएगा। रब नाल फिर दोस्ती पै जाएगी, मालिक नाल दोस्ती पै जाएगी। वैसे तो दोस्त बड़े ने, वैसे तो बड़े दोस्त ने। आ मेरा स्कूल दा दोस्त है, आ मेरा फैक्ट्री दा दोस्त है, आ कारखाने दा दोस्त है, ए मेरे इलाके दा दोस्त है, ए बरादरी दा दोस्त है, ए मेरा सियासत दा यार है, ए मेरा यूनिवर्सिटी दा यार है, ए मेरा उमरे दा यार है, ए मेरा हज दा यार है, ए मेरा एतकाफ दा यार है। मैं सदके जावा सब तो बड़ी दोस्ती ये है मौलाना साहब जी, ये मेरा ईमानी दोस्त है, ये मेरा कुरानी दोस्त है, ये मेरा मोहम्मदी दोस्त है। सुभान अल्लाह। सब तो वड्डी दोस्ती नबी अलैहिस्सलाम दी प्यार दी, सब तो वड्डी दोस्ती पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत दी, सब तो वड्डी दोस्ती अल्लाह अहकामुल हाकिमीन दी तौहीद दी दोस्ती। हर बंदा मेरे दोस्तों दोस्ती रखता है, मगर दोस्तियां दोस्तियां फर्क होंदा है। जिवें किसी ने लिखिया ना अगले दिन ना ट्रक दे मगर एक शेर बड़ा वधिया लिखिया सी, वो कहंदा है कि मजबूर होकर रास्तों पे भटकना पड़ता है, मजबूर होकर सड़कों पे भटकना पड़ता है, वगरना घर से निकलने वाला हर शख्स आवारा नहीं होता। घरों निकलने वाला हर बंदा आवारा नहीं हुंदा। बाज़ दफा मजबूर होकर सड़कों ते भुलना पैंदा है मजदूरी करने वास्ते, हलाल कमाने वास्ते। सुभान अल्लाह। धुप्पे सड़ना पैंदा है हलाल कमान वास्ते। चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब हलाल कमान वास्ते धुप्पे सड़ना पैंदा है। मलक मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हलाल कमान वास्ते बड़ी बड़ी दूर जाना पैंदा है। मलक मोहम्मद इसहाक साहब हलाल कमान वास्ते ट्रक चलाना पैंदा है, मशीनां चलानियां पैंदियां ने, धुप्पे पहरा देना पैंदा है, रात सारी जागना पैंदा है हलाल कमान वास्ते, सारी रात जाग के पहरा देना पैंदा है। और मैं तो एक फरमान सुनावा सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे प्यार नाल पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी जात पाक ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल कासिबु हबीबुल्लाह
नबी अलैहिस्सलाम दियां प्यारियां प्यारियां गल्लां, सोहणियां सोहणियां गल्लां, नबी अलैहिस्सलाम दे प्यारे प्यारे इरशादात। हर गल ही सोहनी है, हर फरमान ही सोहना है, हर पैगाम ही सोहना है, हर ऐलान ही सोहना है। मैं फिर क्यों ना कवां मंडियाली वालिओ सुनो, मेरे पाक रब रहमान ने मेरे पाक नबी सुल्तान अलैहिस्सलाम दी जुबान दे अंदर बरकत ही बरकत पा दी है। सोना यहो जिहा है कि जुबान दे अंदर बरकत ही बरकत है, बल्कि वजूद दे हर हरकत दे अंदर बरकत ही बरकत है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल कासिबु हबीबुल्लाह, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हत्थां नाल कमाण वाला अल्लाह दा दोस्त है, हत्थां नाल कमाण वाला रब दा प्यारा है, हाथ नाल मेहनत मजदूरी करने वाला अल्लाह दा प्यारा है। मलक अब्दुल लतीफ साहब ध्यान करना, का हाथ नाल कमाण वाला रब दा प्यारा है, हाथ नाल कमाण वाला रब दा दोस्त है, हाथ नाल कमाण वाला रहमान नू बड़ा ही चंगा लगदा है। सुभान। और अल्लाह वाले जिहड़े ने ना वो रुखी मिसी खा के ना अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, साढ़े तरह नहीं करते। लोग साढ़े लिए हलवा पकाण, फिर भी मौलवी कहते हैं खंड थोड़ी पाई आ मोहरा पाओ विच, कई मौलवी फिर भी कहते हैं घ्यो तो असी थोड़ा पाया है। मैं अल्लाह तो डर जा, जिस पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़िया है, कदी तू हांडी च नुक्स कढ़ना, कदी खीर दा तवा लाना है, कदी हलवे दा तवा लाना है, कदी जनाब फिरनी दा तवा लाना है, कदी कहना रोटी सड़ी है बहुता सेक लग गया है। असा जिस हस्ती दा कलमा पढ़िया है, जिन्हों अल्लाह ने नबियां दा सरदार बनाया, साडे दिलां दी बहार बनाया, मुहब्बत ही मुहब्बत ते प्यार ही प्यार बनाया, बड़ा वफादार ते बड़ा गमखार, ते जिस हस्ती नूं अल्लाह ने सारी कायनात दा सरदार बनाया है, उन्हां सारी जिंदगी कदी खाने विच भी नक्श नहीं कढ़िया। सोहणिया तुहाडी सीरत तो भी कुर्बान, तुहाडी सूरत तो भी सदके सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे पढ़ो मिलके सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम। अल्लाह वाले ने बड़ी प्यारी गल की थी, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात फरमा गए, बड़ी प्यारी बात। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात फरमा गए, बड़ी प्यारी बात। मौलवी निसन दाढ़ी को नहीं सी, मगर बड़े बड़े मौलवी भी उतों तक दाड़ियां रख के नहीं पहुंच सके जिथों तक अल्लाह ने उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की मुहब्बत अता फरमाई सी, जिदा तर्जमा यह बन जाए गलती गलती हुंदी है भावें दाढ़ी रख के कोई करे, खूबी खूबी हुंदी है भावें कोई दाढ़ी ना भी होवे ते रब खूबी अता फरमाए। खूबी खूबी है और गलती गलती है, इसका मतलब ये नहीं ना मौलवी दाढ़ी रख के सुहागा फेरी जाए कोई पूछे ना, मौलवी दाढ़ी रख के जिवें मर्जी हल चलाई जाए कोई पूछे ना, मौलवी दाढ़ी रख के जुबान जिस तरह मर्जी चलाए कोई पूछे ना, मौलवी दगाबाजी करे, धोखेबाजी करे, फ्रॉड करे, लोगों का माल खाई जाए, माल खा के कोई पैसे लेना आए उन्होंने अखा विखाए, गल पै इल्जाम लाए, लड़े और जनाब बोहतानबाजी इल्जाम तराशी करे। गलती गलती है भावें दाढ़ी वाला करे और नेकी नेकी है भावें दाढ़ी मुन्ना करे। तुसी एक दुआ करो, हाँ अल्लाह साड़ी सारियां दियां जिंदगियां नेकियां वालियां बना, या अल्लाह साड़ियां सारियां दियां जिंदगियां नेकियां वालियां बना दे, आमीन कहो। तो पहला मैं तर्जमा सुनावा पंजाबी, झटकी जुबान दे अंदर ठेठ जुबान दे अंदर तुहानू तर्जमा सुनावा। बंदे आ तो हुक्म मन लै, और परवाने गौर करे आज बंदे आ तो हुक्म मन। यार मलक बार बार ना उठ बह जा, मैनू काम चंगे नहीं लगते। बंदे आ तो हुक्म मन लै सोने रब दे, ध्यान नाल सुनिया जे, बंदे आ तो हुक्म मन लै सोने रब दे, जिंदगी दे साह नहीं हो मुल लब दे, मौतों पिछे वेला नहीं हो हाथ आवना, मौतों पिछे वेला नहीं हो हाथ आवना, नेकियां कमाल है जिन्ना नाल जावना। फिर इस गर्मी च नेकियां
میں ایک دفعہ ایک علاقے گیا, کڑک کی واڈی شروع سی, میں اتنے تقریر کرن گیا, میں کہا سبحان اللہ نہیں کہتے, تمہیں پتا جویں دا میں بے عمل جہا, بے علم جہا, بے عقل جہا, جس طرح دا میں ہاں سبحان اللہ کہو سبحان. ایک بابا جی کہتے ہیں آ سویرے ذرا یہ کڑکے لاؤ نا, یہ سبحان اللہ دا پتہ لگے بھی کیویں سبحان اللہ کہی نہیں. یہ تو سانو سبحان اللہ پڑھان آ گیا. سارا دن کڑکاں وڑتے ہیں منڈے ساڈے, اسی نال محنت کرنے ہیں. یہ مولوی رات نو آ کے سبحان اللہ سبحان. میں کہ بابا جی یہ صبح تھکے ہوندے نے, اسی رات نو سبحان اللہ کہلوان واسطے آ جانے ہاں تاکہ تہاڈی تھکاوٹ دن دی لے جائے. سبحان اللہ کہہ کے تہاڈے سینیاں چ ٹھنڈ پے جائے. کیونکہ مینوں گل یاد آئی, میرے تیرے پیر و مرشد سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آپ دی پیاری بیٹی آئی. ابو جی کوئی خادم کوئی غلام جڑا گھر دے کماں وچ ہاتھ بٹایا کرے, میں خادم لین واسطے آئی ہاں. کہ بیٹی او ہے جڑی جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے. سبحان اللہ, جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے. مصطفیٰ تا ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ, مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول پارسا طیبات طاہرہ ہے. شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ, ہے شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاطمہ جدوں وی آمدی کھڑے ہوندے حضور, اس نو تعظیم کہہ دیواں یا پیار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پرورش پائی جدی گود وچ حسن و حسین نے, ہے جنت دیاں سب عورتاں دی سردار فاطمہ. آکو ہاں سارے مل کے رضی اللہ تعالیٰ, بولو رضی اللہ تعالیٰ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول غلام لین واسطے آئیاں. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی میں تینوں ایسا عمل نہ دس دیاں جیڑا عمل رات نو سون لگیا عمل کری, اللہ ساری تھکاوٹ لا دے گا. مل کے آکھو سبحان اللہ. دس دیاں جیڑا عمل تو کریں گی نا رات نو سون لگیا, سون تو پہلا جدو تو عمل کریں گی اللہ پاک تیری تھکاوٹ لا دے گا. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ سن لے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, تین کم تو کر لیں اللہ ساری تھکاوٹ دور فرما دے گا. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس واسطے میرے دوستو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دا میں تمہیں سنا رہا سا کلام, داڑھی کو نہیں سی. دیکھو نا میں تمہیں گل دسا خامی خامی ہے, پاویں داڑھی والے وچ ہوئے خوبی خوبی ہے, پاویں داڑھی منا ہوئے. میں تو ایک مثال دے دینا, ایک مولوی یہ داڑھی رکھ کے نا نبی علیہ السلام دا نام پاک لیندا ہے, درود پاک نہیں پڑھدا, اگے چلا جاندا فوراً تقریر کر کے اگے نکل جاندا, آگا کری جاندا درود پاک. گھنٹے دی تقریر وچ 2-3 واری درود پاک پڑھدا ہے. پر میں او دے نصیب تو صدقے جاواں, او دے پاک تو مقدرہ تو صدقے جاواں جیڑا 1 گھنٹہ بیان کردا ہے تے 100 وار نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھدا ہے. اور میرے دوستو داڑھی رکھی ہوئے
کہے صدیق دی اے گل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہے، حضرت عمر انج کہندے سن تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہے، حضرت عثمان دا اے قول تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہے، حضرت علی انج فرماندے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہے، حضرت حسن و حسین جنت دے نوجواناں دے سردار دی گل کرے تے رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہ کہے، کسے فوت ہوئے ولی دا نام لوے رحمت اللہ علیہ نہ کہے۔ میرے دوستو سمجھ لو عادت سمجھ کے تقریر کردہ ہے تے جیڑا انہاں ساریاں چیزاں تے عمل کردہ ہے سمجھ لو عبادت سمجھ کے تقریر کردہ ہے۔ ہمیشہ درود پاک اینو کدی نہیں بھولنا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ، میں تانوں پھر ایک اور گل تانوں وجہ سمجھ نہیں آئی جھٹکی بولی جو میں تانوں گل سنا دیاں، یعنی میں کراں وضو تے میرا جڑا گٹا ہے نا وہ سکا رہ جائے، میرا گٹا رہ جائے سکا تے میں جناب آواں بچ دے وضو کر کے، ایک داڑھی منا مینوں کہے شیر پنجاب بنیا پھرنا شیر بنگال شیر دنیا لالا لالا تے بوبو بوبو جناب ہندی پھر دیئے تے گٹا تے گلا کر لے مر جائے، تو صحیح وضو بھی نہیں کر کے آیا گٹا تے گلا کر لے تے وہ دی داڑھی کوئی نہ ہوئے تے میں انہوں کہاں گٹے دی تو گل کرنا ہے پہلے داڑھی بخا، پہلے داڑھی بخا، تینوں گٹے دے نظر تیری پہ گئی ہے، تینوں اپنا منہ نہیں دسیا، پہلے داڑھی بخا۔ نہیں نہیں انج نہیں، مینوں چاہیے میں وہ شکریہ ادا کراں، میں کہاں یار تینوں رب نے کنی خوبی عطا فرمائی ہے، میں داڑھی رکھی سی میرے کو گٹا سکا رہ گیا، تیری داڑھی کوئی نہیں پھر بھی تو گٹا صحیح طرح دھو کے آیا ہے، جے کدی داڑھی بھی رکھ لویں تے کڈا مزہ آئے۔ انج کہو اے کی ہویا پہلے داڑھی رکھ کے آ، پہلے داڑھی رکھ، نا 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 میرے دوستو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کیسی پیاری گل کی تھی، فرماندے نے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، لفظات غور کرے ذرا، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ذرا اونچی آواز میں صلی اللہ، سارے بولو صلی اللہ، گونج پا دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سن لو ذرا ایمان تازہ ہو جائے۔ واہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کمال قسمیں کیسی گل ہے، موتی پرو دیتے موتی موتی پرو دیتے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات الہ کے بعد، دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے لائق، دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے لائق، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او بھائی سارے دی عزت کرنے ہاں، جدی جدی عزت کرن دا آرڈر نبی علیہ السلام نے فرمایا، سب دی عزت کرنے ہاں، علماء دی عزت، شہداء دی عزت، ماں باپ دی عزت، استاداں دی عزت، اہل بیت دا احترام، صحابہ دا احترام، مکے دا احترام، مدینے دا احترام، قرآن پاک دا احترام، دین دا احترام کرنے ہاں۔ تے نال ہی علامہ اقبال فرماندے نے سب تو زیادہ نبی پاک علیہ السلام دا احترام کرنے ہاں جنہاں نے ساریاں دا احترام دسیا۔ پڑھو ہاں سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے تو میں ایک اور بھی گل سنا دیا تو ایمان تازہ ہو جائے گا، سنیا جی ذرا۔ الحمدللہ اساں قرآن منیا پاک پیغمبر علیہ السلام دے کہن تے، اساں
حدیث پاک نو منیا نبی علیہ السلام دے فرمان تے کہن تے مکے نو مکہ منیا سونے دے کہن تے علیہ السلام مدینے نو مدینہ منیا نبی علیہ السلام دے کہن تے سنو ذرا اساں دوستو اساں قرآن نو قرآن منیا نبی علیہ السلام دے کہن تے میں صدقے جاواں اساں میرے دوستو شریعت نو شریعت منیا نبی علیہ السلام دے کہن تے منبر نو منبر منیا نبی علیہ السلام دے کہن تے اساں مصلی نو مصلی منیا نبی علیہ السلام دے فرمان تے اساں مسجد نو مسجد منیا نبی علیہ السلام دے فرمان تے میں صدقے جاواں اساں قرآن نو قرآن منیا نبی علیہ السلام دے فرمان تے خوش ہو جاؤ یادگار پیپر مل والے خوش ہو جاؤ راضی ہو جاؤ اساں رحمان نو رحمان منیا تے نبی سلطان دے کہن تے سانو تے رب دی بھی پہچان ساڈے سونے نبی نے کرائی ہائے ہائے نبی علیہ السلام نے پہچان کروائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لم یلد ولم یولد رب نے توحید والی کر چھڈی حد مولا مہربان کولوں کادے لئی سنگنا شین شان چھڈ کے فقیراں کولوں منگنا ساڈے نال رکھنا ایویں ہی حسد رب نے توحید والی کر چھڈی حد اور زکریا نے ویکھ دتی رب نو آوازیا 80 سال بعد ابراہیم نو نوازیا نبی جتھوں منگدے نے اونوں مار سد رب نے توحید والی کر چھڈی حد واہ جی واہ تو ایدیاں گلاں سبحان اللہ ایتھے میں کو ہور گل تانوں سنانا چاہنا ہے وہی لا اور کیا چاہیے ساڈا مالک ساڈا خالق سونا ایک تو حدیث پاک سناواں نبی علیہ السلام ایک دن فرما رہے نے انت الہی سبحان پاک پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ مبارک تے غور کرے انت الہی اللہ جی تسی ہی میرے الہ نبی علیہ السلام فرما اس واسطے آپ دے فرمان دی تائید دے اندر میں کہہ رہا ہے وہی لا اور کیا چاہیے وہی حاجت روا اور کیا چاہیے وہی مشکل کشا اور کیا چاہیے وہی مشکل کشا اور کیا چاہیے خالق ارض و سما اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے بدر الدجا مصطفیٰ اور کیا چاہیے علیہ السلام خیر الورا مصطفیٰ اور کیا چاہیے علیہ السلام خاتم الانبیاء اور کیا چاہیے علیہ السلام منظور بار بار سنا اور کیا چاہیے اس گل دا بڑا اور کیا چاہیے مل گئے پیارے مصطفیٰ اور کیا چاہیے آنکھوں ہسارے صلی اللہ ہو پھر بھول جاندے ہو صلی اللہ ہو پڑھ لو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم میں کہوں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی گل سناؤں تے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گل کڈی کی تھی تے قیامت والے دن دا نقشہ کھچیا بڑی پیاری بات کر دے نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دے نے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر
تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ اقبال دے لفظ تانوں فارسی دا ترجمہ سناؤ، فرماندے نے یا اللہ میری سب تو وڈی قیامت میں ایک درخواست ہوئے گی، سب تو بڑا میرا ایک ترلا ہے، سب تو بڑی میری ایک اپیل ہے، اللہ قیامت والے دن میں سوال نہ کریں، میں دسن جوگا نہیں، میرے کو پوچھی نہ میں دسن جوگا نہیں، اللہ میرے کو حساب نہ لیا جے میں حساب دین جوگا نہیں۔ حاجی اسلم صاحب گل سننے والی جے علامہ اقبال دی رحمت اللہ اگے اللہ دا ادب دیکھو کنا کیتا، فرماندے نے عرض کردے نے اللہ جی اگر پھر بھی تسی مینوں پوچھنا چاہو کہ تسی اللہ جے، تسی مرضی والے، تسی مرضی والے ہو، اگر پھر بھی مینوں پوچھنا چاہو چونکہ تسی اللہ جے مرضی دے مالک کو جویں چاہو کرو، پھر بھی میں ایک ہور عرض کرنا، اگر پھر بھی مینوں پوچھنا چاہو قیامت والے دن، پھر بھی مینوں اگر پوچھنا چاہو تو پھر میری ایک ہور عرض ہے، مینوں نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے کول نہ پوچھیا جے تاکہ میں سونے دے سامنے شرمندہ نہ ہوا، سونے تو وکھریاں کر کے پوچھیا جے۔ ہائے ہائے واہ علامہ تیریاں میں محبتاں تو صدقے جاؤں، اور میں اگر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نالوں محبت دے اندر اس دور کسے بندے نوں ود دیاں ویکھیا نا تو میں صرف علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا، واہ بھائی سیالکوٹ دی زمین تو صدقے جائیے، دوویں علامے سیالکوٹ دی زمین نے پیدا کیتے، ایک جڑا ہے نا وہ بادشاہی مسجد دے میناراں دے سائے تھلے ستا ہے، دوسرا جڑا مسجد نبوی دے میناراں دے سائے تھلے ستا ہے۔ کیا مالک دیاں تقسیماں نے، کیا مالک دے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر تے رحمت اللہ علیہ دے لفظ علامہ اقبال تو ود گئے نا جدوں، پھر میں کہا محبت وچ بھی ود گئے، پتہ کیڑے سن؟ بیان کردے فرمان لگے کاش کہ اسی او ٹاکیاں ہوندیاں جیڑیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام دے زخمہ مبارکہ تے رکھ دیاں، تے نال ہی فرماندے نے کاش اسی او پتھر ہوندے، او روڑ ہوندے، او کنکر ہوندے جڑے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قدمہ پاکاں نو چوم دے رہنے، کاش کہ اسی او کنکر ہی ہوندے تاکہ بدر منیر دے قدمہ پاکاں نو چوم لیندے۔ آنکھوں سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایویں جنت البقیع جگہ نہیں ملتی، ایویں جنت البقیع تھان نہیں ملتی، ایویں مسجد نبوی جنازہ نہیں ہوندا، ایویں طیارہ سعودی عربوں لین واسطے نہیں ہوندا، روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم، روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم، علامہ اس طرف نہیں جھانکتے تھے، روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم، علامہ اس طرف نہیں جھانکتے تھے، اسی لیے جابر حکمران لوگوں علامہ کی للکار سے کانپتے تھے، علامہ جو رو کر دعا مانگتے تھے اللہ سے حبیب خدا مانگتے تھے، خدا سے حبیب خدا مانگتے تھے، حقیقت پہ یہ بات مبنی ہے لوگوں، مدینہ میں تھوڑی سی جا مانگتے تھے۔ میں میرے دوستوں تانوں گل سنا رہا سا، اللہ دی دوستی جڑی ہے نا بڑی وڈی نعمت، اور اللہ دے دوست مرچاں کھا کے بھی اللہ دا شکریہ ادا کر دینے، رکھا مسا کھا کے اللہ کا شکریہ ادا کر دیں۔ حضرت شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن، کون دینے اللہ دے ولی؟ پاٹا موٹا پہن پراو، لفظ سنیا جی، پاٹا موٹا پہن پراو تے حمد الہی کئیے، رکھا مسا جیسا لبے کھائیے تے شاکر رہیے۔
जेड़ी शह मिल जाए खाओ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, मालिक का शुक्रिया अदा करो। आओ तुहानू एक हदीस पाक सुनावा, तुहाडा ईमान जिहड़ा है वो ताज़ा हो जाए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक ने अरशाद फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक अरशाद फरमांदे ने, जदों अल्लाह दे नाम दी पर्ची जमीन ते डिग पैंदी है, सुनिया जे, जदों अल्लाह दे नाम दी पर्ची जमीन ते डिग पैंदी है, अल्लाह फरिश्तियां नू आर्डर फरमांदे ने, ओ मेरे नूरियो, ओ मेरे मलाइका जी, रब जी की आर्डर है? अल्लाह फरमांदे ने, फलानी जगह ते मेरे नाम दी पर्ची डिग पई है, ओदे उत्ते जाके अपने नूरी पर बिछा दियो ताकि मेरे नाम दे उत्ते किसी इंसान दा पैर ना आ जाए। फरिश्ते होंदे ने आके अल्लाह दे नाम पाक ते पर बिछा देंदे। अगे हुण लफ्ज़ सुनना हदीस पाक दे, नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक ने अरशाद फरमाया, सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने कि सुम्मा जा वलीयुन, फिर एक अल्लाह दा वली आ जाता है मेरे दोस्तों, फिर रब दा दोस्त आ जाता है, अल्लाह दे नाम दी पर्ची चुक लेंदा है, अल्लाह दे नाम दा एहतराम करदा है, अल्लाह दे नाम दी इज्जत करदा है, अल्लाह दे नाम दा एहतराम करदा है, अल्लाह दे नाम पाक नू चुक के उच्ची जगह ते रख देंदा है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, अल्लाह पाक खुश होके फरमांदे ने, ओ मेरे आ बंदिया तू मेरे नाम नू उच्चा कीता है अपनी ताकत दे मुताबिक, हुण मैं तेरे नाम नू उच्चा करांगा अपनी ताकत दे मुताबिक। तुहानू पता रब दियां ताकतां, रब दियां ताकतां, तुहानू रब दी ताकत दस दे, मेरे मालिक दी ताकत किन्नी है। मुश्किलों में सदा, ध्यान नाल सुन लो जरा, मुश्किल जदों वलियां ते नबियां ते पैगंबरां ते रसूलां ते हत्ता के नबियां दे सरदार ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों भी कोई भारी वक्त आउंदा ना, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मालिक दे दरबार में खलो जाते। ते ध्यान नाल सुनना जरा, मुश्किलों में सदा तू ही मुश्किल कुशा, अलमदद अलमदद या इला या इला, हुक्मरानी तेरी हर जगह हर घड़ी, मेरे मालिक सोनिया हुक्मरानी तेरी हुक्मरानी तेरी हर जगह हर घड़ी, कोई हस्ती कोई शय ना तुझसे बड़ी, कोई हस्ती कोई शय ना तुझसे बड़ी, तू है सबसे बड़ा तू है सबसे जुदा, अलमदद अलमदद ला, हम इबादत हमेशा तेरी ही करें, तेरी खातिर जिए तेरी खातिर मरे, है मंजूर की हर दम यही इल्तिजा, मदद या इला या इला। सारे मेरे वाल वेख्या जी, अंबिया और रसूल यूं तो सरताज है, सुभान अल्लाह कहो, सारे नबियां दे सिरां दे उत्ते नबूवतां दे ताज, सोने मुस्तफा अलैहिस्सलाम दे सर मुबारक ते खत्मे नबूवत दा ताज, सुभान। अंबिया और रसूल, अंबिया और रसूल यूं तो सरताज है, अंबिया और रसूल यूं तो सरताज है, मगर सब तेरे सामने मोहताज है। इंज सारे ने हाथ बन्ने, मगर सब तेरे सामने मोहताज है, मैं हूँ मंगता तेरा मैं हूँ मंगता तेरा, तू ही दाता मेरा, अलमदद अलमदद या इला या इला। मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे नाल जिहड़ी है ना दोस्ती और प्यार, बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात। आओ मैं दसा कौन हुंदा अल्लाह दा वली। कुरान ने इस बात का तज़किरा किया, कुरान ने अला
इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। और एक मकाम तो सुनावा, वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। अल्लाह तेरे कुरान तो मैं सदके जा। तर्जमा तो सुनावा, तर्जमा सुन लो परवाने, तर्जमा सुन लो। जो पाबंद सौमा सलातां दा होवे, जो पाबंद सौमा सलातां दा होवे, अदा करने वाला ज़कातां दा होवे, न सुनने वाला लगव बातां दा होवे, न पेटी बुराई दियां कातां दा होवे, बुरी नजर करके जो नहीं झाकदा है, बुरी नजर करके जो नहीं झाकदा है, ए कुरान उसनू वली आखदा है। एक बंदे ने बड़ा ही प्यारा शेर लिखा, कहंदा करो अहद आंखों से मजबूत करके, करो अहद आंखों से मजबूत करके, करो अहद आंखों से मजबूत करके, कि परनार को देखना नारवा है, कि परनार को देखना नारवा है। हुसीना बुलाए, हुसीना बुलाए अगर अपनी जानिब तो कह दो कि खौफे खुदा रोकता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह दी दोस्ती, अल्लाह का प्यार दे सिवा से फिर मैं कहना चाहना, वली ओ नहीं हुंदा जो पंगा कुटावे, वली ओ नहीं हुंदा जो पंगा कुटावे, नशा पी के तुर दियां खबरां ले आवे, तितर बटेरे ते कुकड़ लड़ावे। वली ओ नहीं हुंदा जो ससीर गावे, हराम शह दे वली नेड़े नहीं जांदा। बल्कि आ जेड़ा शेर है ना, ये शेर सही नहीं। वली ओ नहीं हुंदा जो पंगा कुटावे, नशा पी के तुर दियां खबरां ले आवे, तितर बटेरे ते कुकड़ लड़ावे। वली ओ नहीं हुंदा जो ढोले माइये गावे, हराम शह दे वली नेड़े नहीं जांदा, रिज़्क पाक अल्लाह वली नू खुआंदा। क्योंकि बाबा जी वारिस शाह साहब ने ना तर्जमा कुरान पाक दियां आयतां दा कीता है, बड़ा प्यारा उन्हों का कलाम है। हदीस पाक का तर्जमा किया, तो मैं हदीस पाक का एक तर्जमा सुनावा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेहतर गल होए जेड़ी थोड़ी होवे ते वजन ज्यादा होए। ते बाबा जी ने तर्जमा किया, वारिस शाह साहब फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तर्जमा करने वाले बाबा जी वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाने ने, लम्मी गल दे विच नहीं फायदा कोई, ते असां नेड़ेओ गल मुकामणी। वारिस शामिया गल ओ करिए जेड़ी कम क़यामत नू आवणी है। कसम खुदा दी तर्जमा कीता ते तुहानू एक और गल सुनावा। मौलवियां नालों, कई मौलवियां नालों बाबा जी वध गए। बड़े बड़े मौलवी टोपियां पा के, जैकटा पा के, ऐनका पा के पिछे रह गए। बड़े बड़े मौलवी मसीत के दीवियां चो दाड़ियां नू तेल ला के पिछे रह गए। ते बाबा जी ने कमाल कर छड़ी। गल सुनने वाली जो फरमाते ने, अफजल नहीं कला आजी वेखो, जेड़ा ये कहे ना मैं किसी नालों घट हाँ, मैं किसी मैं भी बड़ा पढ़िया, मैं बड़ा वड्डा मौलवी हाँ, मैं बड़ा वड्डा अलामा वा, मैं बड़ा वड्डा खतीब हाँ, मैं ये हाँ, मैं वो हाँ, मैं अंजा मैं हुआ। एक बार एक मौलवी ना टीवी के उत्ते बड़े दावे पे करे, आप मुझे जानते नहीं हैं, आप मुझे पहचानते नहीं हैं, तुम्हें मेरे इल्म का पता नहीं कि मैं कितना पढ़ा हुआ हूँ, तुम अनपढ़ लोग हो, मेरे सामने बैठ नहीं सकते, मेरी आंखों में आंखें डाल नहीं सकते। मैं सानू की लोड़ है तेरी अखा चखा पाण दी, वही तू जरा कहना मैनू तुसी जानते नहीं, मैं जानना वा, तू चवल है जरा अपने आप आना मला गैरी आना मला। आ तेन बाबे का कलाम सुनावा, तेरा दिल हिल जाए। मौलवी ते नहीं सी बाबा सोहना, बाबा वारिस शाह बड़ा सोहना चेहरा ते बड़ा सोहना किरदार। कदी कलाम पढ़ो ना, कलाम ने मेरा दिल मोह लिया। खुदा दी कसम फरमाते ने, अफजल नहीं कलाम
قرآن جئی تے کوئی چپ نہیں اہل قبور جیا نبی پاک جیا مرسل ہک نہیں تے دوجا ہور نہیں سونے حضور جیا تہاڈی آواز نہیں آئی مر گئے ہو سبحان اللہ کیوں نہیں آندے ایک باری پھر آکھو بابا جی فرماندے نے قرآن ورگا کلام کوئی نہیں تے قبرستان ورگی چپ کوئی نہیں سارے چپ کر کے لیٹے تے کوئی چپ نہیں اہل قبور جیا نبی پاک جیا مرسل ہک نہیں تے دوجا ہور نہیں سونے حضور جیا سکھی وس دیا جئی نہیں چیز کوئی سکھی وس دیا جئی نہیں چیز کوئی تے مندہ کم نہیں ہور فطور جیا وارث شاہ جیا کوئی گناہگار نہیں تے بخشن ہار نہیں رب غفور جیا کڈی عاجزی ہے خدا دی قسم موتی پروہے اس واسطے دوستو قرآن نے بھی ایک بات کہی ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا رب فرماندے نے سنو سب دیاں پر منو او دی جدی گل رب دے نال مل جائے رب دے حبیب دے نال مل جائے پڑھو ہاں سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو بہت بہت معذرت چاہنا کہ تھوڑا جا جمعہ لیٹ شروع ہے آخری گل کر کے نا تو اجازت چاہنا چونکہ فیکٹری دی مسجد دا مختصر جہا ٹائم ہوندا ہے اے کوئی کاموں کی دا جمعہ نہیں اے کوئی بتی چوک دا جمعہ نہیں اے کوئی لاہور دا جمعہ نہیں اے کوئی گجرانوالے دا جمعہ نہیں جیڑا پونے 2 بجے تک چلا جائے آخری گل تانوں سناواں پھر تہاڈے کولوں اجازت چاہواں اصحاب کہف دا تذکرہ رب نے قرآن پاک وچ کیتا اصحاب کہف دا جدوں قرآن دا جتھے عد ہوندا ہے نا عد اوتھے کی لکھیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ سبحان عد قرآن دا عد اوتھے صحابہ کہف دا تذکرہ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک باری گل سنائی فرمان لگے ایتھے قرآن دا عد اس لفظ دے اوتے ادھا قرآن ادھر ادھا قرآن ادھر اوتھے صحابہ کہف دا تذکرہ رب نے کیتا ہے اپنے ولیاں دا تذکرہ رب نے کیتا ہے شیخ القرآن صاحب فرمان لگے اس واسطے ایک زندگی بچپن دی ایک بڑھاپے دی ہے جوانی درمیانی زندگی ہے رب نے درمیان چونا دی داستان سنائی ہے کیونکہ انہاں اپنی درمیانی عمر مینوں دے چھڑی سی صحابہ کہف نے اپنی درمیانی عمر رحمان نو دے چھڑی سی تا رب نے انہوں نے ذکر کیتا درمیان اور ایک گل اور شیخ القرآن صاحب نے سنائی رحمت اللہ علیہ فرماندے اللہ رب العالمین نے اپنا جناب اصحاب کہف نے کنا پیار کیتا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اللہ فرماندے نے میں انہاں دیا کروٹاں آپ بدلدا رہا جی میں بچہ سو جائے ماں کروٹاں بدل دی تے نال کہندی ہے میرا شہزادہ میرا پپو میرا مٹھو میرا رس گلہ میرا گلاب جامن میں میرے پتیسیا میں میرے شہزادیا میں میرے پیاریا بڑا پیار کر دیے نالے پاسے بدل دیے نالے پیار کر دیے نالے پاسے بدل دیے نالے پیار کر دی آسمان تو آواز ہوندی ہے میں رب ہو کے تانوں دسنا چاہنا تہاڈی ماں تہاڈے نال اوناں پیار نہیں کردی جنہ میں رب اپنے ولیاں نال پیار کرنا فرماؤ اتھے ماں پاسے بدل دیئے تھے اپنے ولیاں دے میں پاسے بدل وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اگے سننا فرمایا میں پاسے بدلدا رہا میں پاسے بدلدا رہا اپنی رحمت دینا اگے گل سنو ذرا جتھوں میرے دوستو سورج نے لنگنا سی وہ غار وچ ستے سن سورج لنگنا سی تے اوتھے دھوپ پینی سی انہاں دی نیند خراب ہونی سی رب نے فرمایا سورجا میرے ہڈ نال چلنا ہے اے جڑے ستے نے اے بھی میرے نے تو بھی میرا تے اے بھی میرے تھوڑا جہا سیڈ تو ہو کے لنگ جا میرے یاراں دی نیند خراب نہ ہو جائے
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور وآخر دعوانا ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور